و بازار ما دکانا بطانیانه یا فرشانه یا تشتو مشتهیر بالیف کن پلیس داره اشته وصانم فروش روزانه هم روزانه البرن اداره خاطر کن کار روزه چه بی الحمدلله و ده موسم نوعی های هاوینه نوعی های زستان بطانی چن و هاوینه جی تشته تانک چن فرشانه تشته مشته تانک ام فروش هاوینا مش صينيتت مش تركاتت مش ايرانيتت السينوع مش هرسي دولتها بهاي تو مناسبا حاليا تشتي الصينيش حمد تشتا مناسب ترى جاك برشابه وتشتك تازه وهديه ومالي وتشتك سعراي مناسب ترى حمي دولتها بناوی فدراسیونی شاخوانی کردستان دەستخۆشی لە گروپی شاخوانی هەڵۆکەین دەستخۆشی لەو تیماکەین کە هەڵیان داوە لە دروستکردن و دیزاینکردنی ئەم تابلۆ گرنگە منەمەوێت دەستخۆشییان لێ بکەم لە بەردوو هۆی سەرەکی هۆی یەکەم ئەوەیە بەڕاستی بۆ یەکەم جارە لە کوردستان تابلۆیەک دروستەکرێ بە پێی پێوەەر و ستانداردەکانی یەکێتی شاخەوانی جیهانی کە پێکهاتەیەکی سروشتی جوانی هەیە نووسینەکەیشی هیچ جۆرە بۆ یاخێک بەکار نەهاتووە هۆکاری دووەم ئەوەیە کە زۆر جێگەی دەستخۆشیە بۆ یەکەم جارە لە کوردستان لە هەمان پرۆژە لە یەک ڕۆژە پێشەوەی تابلۆیەک لە شوێنێک دابنرێت هێما دانراوە بۆ ئەوەی ئاراستەی تابلۆکە دەستنیشان بکات ماوەی مانگەک دەبی خەریکی دیزاینکردن و دروستکردن و بیرۆکەی ئەو تابلۆیەکەمان تەواو کرد ئەمڕۆ ئینشاءڵڵا بە وجودی هەمووتان تابلۆیەکەمان دانایە. Jag är snart 40 år och jag har cyklat i hela mitt liv. Jag äger inte bil, jag har ingen bil, så jag cyklar alltid. Och jag känner att nu, precis i de här coronatiderna, så är det ju fantastiskt bra att cykla. För då kommer man ju aldrig nära någon. Men däremot så cyklar jag inte på vintern, så snart så är det slut med cykling. Men då promenerar jag. Jag cyklar ett par kilometer varje dag. Och jag cyklar nu för att snabbaste sättet, miljövänligt och också undvika annan form av kollektivtrafik och sånt. Nu eller kanske vid cykelparkering eller sådär. Men jag skulle säga att cykling framförallt är bättre för att det är snabbt och miljövänligt snarare än coronamässigt.